Guys, welcome back to our YouTube channel. Mình ta sini dah hanya po pipi nyawan ngawan bi rabzi. Saya nama balik ya plan bangin dah hanya po shop kan kamu orang split main dah. Ngin tu kalau guna so ngin rung shop bangin ni pisya bakalang guna, but ngin pit ya kador lembar balik karena split main dah ngin tip em kador lembar ada kador kebiang ngin tiat ada kebiang tu ngin pit lah dah ngin internet ini ngin shim lah ngin internet kan bentuk ya bangin shim em kador badan. Ya, nanti EP kalau pernah ada kemau. So guys, minta ada lift. My first. First. Ini shit shop. Yeah. Mau biar apa sih? Ini room dah spot mah. Yes, here for the first time we are showcasing some brand new collections of Shoppers Stop. Okay, so the count of 3, 2, 1. Shoppers Stop is now launched. Mình tăng là đẹp phải cho cái cả modeling junkie mình tăng phải cái này chat. Jangan yang ni tăng cái shirt cái đây 6,000. Nó chỉ làm đây. So, tăng in lên phải cho cái đó. And yes, don't forget to click some selfie at our selfie point to yes, get some vouchers. Kirim ha. You all need to shout out loud together with me. Shoppers Stop. So guys, mình được cái Ya kan ya pinak mam. Okay. Ani king clear le nga yang tu ka lift le. Kano. My god. 5,599. Kano. 5,599 rupees. ₹5,952. But tang ini ro dos. San hajar kan ya. Kano tu? Sanhajar. Tapi mentah kadang don sakoi mau ka lift. Kay sat ong tu kadik sat ong kai. Nga hangi ta om ka lift le bam tep mah. Kendawan sim ani am nur bat dengan lim simpat sepi. Nyak mana man. Lebat. Kelung. Imnud man yang boleh. But Kan kangen pet kan? sya. Ani nang guati tang arajar yo ani. Kanila ya dar san spa dos ni patron pe lai dar san spa penibah sini. Lai ya dar san spa dos ni patron.
Baik kani si parle lai 1002. Lai 1002 par. Guys, ngicit tang kini atli. Kawai uni padu yang di mombeti. Bahkan semua ubi so ngalakwa na do mana uram tu uram tamang asim beli ngalakwa palat. Tementang ini siu nak kedor. Ship. Ida lek saya santai. Guys, simon ban mi no ila de phet ikitia. Yo offer tu tiar bang asim am yo off day. Ya offer yang tu ngayo donador de biang ni nak ba. Apa irem pat. De guys, ni mun mi no mentah dengan sampai episode bar mah. Bye bye. Thank you. Pasok ko ba na? Yes. Again, on the count of 3, 2, 1. So guys, kali-kali kita shop kepada Pop PB. And you know what I'm talking first time. Glass hit kini kerja tang asli iwe yang ini. Karem tang bang iskun palat tang bang yo offer mah nomor balik ngithit kum tu am te kadon offer kum tu offer yo bhe tak tahu. Takat ni saya komen magpisia kador gabyang na yang nilai pin ipisia tu te kawan rungru nomor kibrio kibun patrai ki khasi sura and kapasa ilong friendly mah. Dah kata ini dong bye. So please share, comment, but subscribe to the YouTube channel too. Bye bye.